الحمد لله رب العالمين أتم علينا نعمة وأكمل لنا دينا ونهانا أن تسبه بالكفار والمشركين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له مخلص له دينا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه رحمة للعالمين وأمره بجهاد الكفار والمنافقين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما. أما بعد أيها الناس اتقوا الله تعالى واذكروا نعمته عليكم إذ هداكم للإسلام وخصكم بمحمد نبي الرحمة عليه الصلاة والسلام وجعلكم إن تمسكتم بهذا الدين واتبعتم هذا الرسول كنتم خير أمة أخرجت للناس يهتز الناس إليكم لبيان العلم وهدى ولا يحتاجون إليهم أنبي على التنو دانفين بلا مبغى على أياك النعمة ما أنك كاكا دينا دافا أني أيامبالي كو أنكنا كافر لدغي أنكنا مشرك لدغي ambe sereya masite minni bato cila makka kani ala kerempewte ambe andu sukun kalasi alaye ambe sereya muhammadu alaka jondo alaka cidendo ala ya ci ka kennemaye danfeunye ala ya ci ka kennemaye danfeunye alaka kisi abe cidenka ana ka dunkew ana ka shebaw ani mugo tuguru ko ni nyumay ala ko kisi min ka cakosobe no temina ka boy hadama dew ay siralanye masamin korota lendo akala kan nema ako barakada auka ala yen nema min kawe minye kaw kanda katan ni islamiyama kaw kere yani muhammadu ye ko ka cidenye minye nema kan nabi nyumay ayaw kere-kerani oye ni aye nin dina mina fana ala yawuke na ye nin dina mina atugura nin ciden ko ala yawuke mantombe ka so heramay jamakulu bora jinya kono abe fasama ala yaw fasamantia ubeka na ye nin dina mina na tugura min ciden ko sallallahu alaihi wasallam awde beke manton be ka so heramay jiya hadama deun to bebe hatagiya kata awde ma ni abe doni banguye na be kanda banguye awte hatagiya kata mugoma aka dina min fuleniye dina min do awasalendo ni aqida sahalenye aka dinai awasalendo ni aqida sahalenye ani sharia dafale aka dinai abe mugobila kanda shiradeka ka mugobila kunadiya shiraka aka dina minye jinya kunadiya ani lagara kunadiya abode ira mugoyuma aka dina yetilenya dina de aka dina min fuleniye shilamiya dina min fuleniye jinya bede ka dina do jinya be nin dina yi nte mogo kelentayde abenya wakati be abenya yoro be abenya jama bela abenya mogo kelenkelebla inna haja alqur'ana yahdi lillati hiya aqwam ala ko nin qur'ana abe mogo kanda kata femmi na tilelendo ni islamiya dina benya fambe abenya yoro be yawa jinya bede taro
تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا alakum masaka hera kacha masami na ye qur'ana jigi aka jonka puru aka damfimbe bagabaga nindina te mogotay ka mogotode jinya bede taye silamiya adabora jinya bede kama ewa benya yorobe abena wakati be abenya jamakuru kelenkele bela abenya mogo kelenkele bela bede taro وقال تعالى وما رسلناك إلا الرحمة للعالمين ala ko ciden ma ne mi ci foyi kama fo nema dan fewunye ciden kan nema aka cidenya nema abe dan fembe da yembalimo nin dina mi fulani nye ala ya nyamariya an ka tugo ale de ko nun ye kafiru an kanu ladege ko munun be bo kafiru fe an kanu mina an ka kandani islamiya de ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun ala ko yetugo fenko ne ala ye min jigi kana awma ayetugo ode ko akana ta tugu fengore ko mununte alaye akana ta tugu ko me akamiri na katashi o kadogo ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wala tattabi'u min dunihi awliya akana bisinyo weru mina minte alaye qalilan ma tadhakkarun wa qala ta'ala wala tarikanu ila alladhina jalamu fatamassakumun nar wama lakum min dunihi min awliya thumma la tusarun ala ko akana jenge akana mile kata mogo munun kera tonyali kelawe kafiru ala sosolaw bidiya mogo nimbe tonyali kela munafiqu nimbe tonyali kela akana mile katuma de na mile rakatuma tasuma bawu jani tasuma bawu maga o ko fi ate bisi nyogo soro ni alate ate deme baga soro aw yere la fana donc nindina ala ya nyamariya anko de mina fingo fenya tanaye ala ko ankana jenge katama ankana mile katama awambani mo tumami mo folo munun temena silamiya kun folo tumamu yenin qur'ana takabara kena nyema uye barake ne ciden ka hadisa wa nyema ala yuke dugu kolo ka kiri tige bagawye kuke dugu kolo ka nyema uye urwe dugu kolo fambe akini annuma akoronyanfa atile binyanfa uya bedda yele ka besoro ka be mara ka hera chari abela tumamu yenni islamiya mina amina ko nyomana ala debe akadam fe undo ala ya lamman khalaq ala debe akadam fe undo na le debe akadam fe undo aya ka kitabu minjigi ko bese ka dam fe mara ko ka koke okono ni eyo kitabu mina iye barake na ye haqiqala ibe dam fe umara ala ya lam man khalaqa ala de baka dam fe undo tuma islamiyon kun folo sheybaw tabinaw uyenni islamiya mina bolo fulala ka qur'ana mina bolo fulala ka tiden ka hadisa mina bolo fulala ma foy bilumunye ka barake nu ye aqida sahalenka uye jiya be mara u hera shera bema uye dugu folo uya fatile nyama ani kodo ani doni tumamu yennin qur'ana mina balmonin qur'ana benya yurobe awa silamaw aw kana ajate mina ko dugu kolo kono awde ye mogo dogo yalle wunye mbani ma munye kafiru ye ulude ye mogo munye dogo dogo yalle wunye dugu kolo kam aw silamaw te aw silamun wa antumul alawuna in kuntum mu'minina ala ko silamun aw de yesanfe mogo wuyo men naw ye mu'minu de wa antumul alawuna in kuntum mu'minin aw silamun de yesanfe mogo ye men naw kera mu'minu de ni silamun ye limaniya haqiqata mogo shite aw sanfe dugu koloka mogo korota lewunye aw de dugu koloka mogo bawye aw de dugu kolo ka nyema ya awde duluko ka marabaga ya awde mogo bonya lewune
ناكير مؤمن يكون على يودفو وقال تعالى ولله الإجة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون على كو بني على دتاي بني تشيدن دتاي بني ني كورتاي مؤمنو دتاي من منافقو تودو أو سلاميا إكنا كافرين لجه ni bonya lajeli ni karama lajeni ni mabaya lajeli kana kafir lajeni oye ala de ye kafiru dogoya wa man yuhinillahu fama lahu min mukrimi ala ye mu'min dogoya bonya bagate soro la koy silama kana kafir lajeni bonya lajeli kana kafir lajeni wa karama lajeli kana kafir lajeni mabaya lajeli ye mugo dogoya le wundedo aw teseku korta aw teseku bonya ومن يهن الله فما له من مكرم ni alla ye mogo min dogoya bonya bagato la de depuis silamau aya wasa ka wokilu da alaka na fulu munumbe kafiru bolo akana nyabo nofe aye kari unu ka bolo la fe unu kan na fulu ko aka dinata wala tamudanna aynayka ila man matana bihi ajwaja minhum jaharata li hayati dunya لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى على كوا كان نياتا أكون علي نيما منك كافر ولا تمدن عينيك إلى ما متانا به أجواج منهم أكون إكني نيا كروتا ni ala ye kafiru damuni nema suguya chama minye ikani nyata kalaje ne yen ninkede puru kula fitina de kula jarabi de itigi ala be garjage minke ikalli maniya kofe ikat tawhid kofe ikalli yasranya kofe khairu wa abqa ode kanyi kateme kafiru taka ode beto ode be laba kafiru kan nemai atellaba wambalimu an kan yire korosi kafiru ma an kanu ladege ala de ko qur'ana kono ako ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'd wa man yatawallahu fa innahu minhum inna allaha la yahdi alqawma adh-dhalimin ala ko mu'minu yahudiyan nasara akanu mina ku kaw bisinyoye akanu mina ku ka nyogon kanu bagaye yahudani nasara de ye nyogon je nyogoye ulu yere de nyogon bisi nyogoye ulu yere de nyogon kanu bagaye awa ala ko ni mogo yoke yahudani nasara oye ode ulu de ke ka ko ke nyogon ye ani ka bisi nyogon ani kanu bagaw ala ko eye ulu ye kabade yahudani nasara de awa konni ala te tonya de kala kanda fana eye tonya de kala de وقال تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم alako yahudani nasarate jeyma abada utenni sanjuay koro abada inu tebbe abada foki tade bilaka tuguko ni ede matugu yahudani nasara ko atala atife abada ti kanu abada ateke kelenya abada donc fo silama kan nim fam umbalimo nanyen nindo ambe wakati munun na sisa minye nouvelle ye ani 31 ye ani sanyele mafetu silama akadu ninye yahudani nasara de taye ayu tato ubolo atate akana faruka la autate walladina la yashhaduna jura wa idha marru bil laqwi marru kiraman tafsir kiraw ko ni aya kore munye walladina la yashhaduna jura hiya ayyadul mushrikin ko mushriku ka sallu ni alaye mu'minu tanu ko ute sere ya ngalona batara ko ute sere ya junubu koma tawshirikilaw ko kunni ayal lanyine munye ko mushriku ka sallu wala kambe mushriku ka fetu dema donc silama ki yire kolosi mushriku ka fetu munun fulen ninye kana faruka ni afetili kana faruka ni nisonjaye kana faruka ni dumuni tobini ni dumuliye kana faruka ni kadodiye kana faruka ni nyogon fo ni nyogon sambe abe haramu nimbe haramu silamiyaka
ikana ke kafaruka ciden de ko sallallahu alaihi wasallam laysa minna man tasabbaha bi ghayrina wala tasabbahu bil yahud wala bin nasara ciden ko mogo tandoye mogo minni ebe mogo wore de ladege min te silamaye akoyte silamaye akwa kana yahudiya bonko nyogonya akanu ladege akana nasara bonko nyogonya akanu ladege akanu faruka ukakula qala sallallahu alaihi wasallam man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum ciden ko niye mogo min ladege iya bonko nyogonya ko ye oye kabade Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ko ni hadisalla hala dogoma ni mogo farala kafiruka yahudani nasara ka ka fetula iye haramu ke ako hadisalla hala dogoma bode yira sino nanye hadisayinta akene malana ka jahiru la ibe kafiriya yirede man tasabbaha bi qawmin fa huwa minhum balmo aya yire kolosh ni fetu ta ka fetuye aka utoye pew me ciden yen ni fode ciden nya fode أقول لا تتبعون سنن من كان قبلكم سبرا بالشبر وجراء بالجراء حتى إذا دخلوا في جهور الدب لدخلتموه قيل اليهود والنصارى قال فمن ciden ko dondola shebawye akon kan manton aw bena mogula dege mogo munun temena awnye nu ye sibrinya keleke yoromi abe sibrinya keleke nu ye nyongonya ke yoromi abe nongonya ke ni haru donna koru dinga kono abe do nofe sebo ko ye yahudani nasara isawa ciden ko ni ulute jondo awa yahudani nasara ka tabulo ciden nya misaliya ka ke komi kori dinga de munna kori dinga fule annogole akasa bole akorole aw yahudani nasara ka tabolo bo cogodela tabolo nogole tabole kasabole tabole munundo korelendo donc aya yire kurosuma de akana ye yahudani nasara ka feti munu fulani nye akana ye alade minye bul qayyim fi ahkam ahli jimma aka kitabu do boy agya fu kono ako minye yahudani nasara ku sambe ani ukanyo onfo ka feti wula ako haramu bil intifaq ko haramu do silama mantom bede benna oka shebaw ni tabina o manyo on sosola o bede benne mboka ko ka yahudiya fo ukasallina kan nasaru fo kasana ko haramu do bi intifaq doni ke baw be benna oka ako bal ko aka haramu ka giri yerede ko ni mugomi yahudani nasara kunna ya ka fetike e ya afo ka sambe ko amisaliya be komi na ye sujudi ke kuranye ni ya fo ko junubu be chogomi ani ka afo ka salli fanala akwa junubu bo chogodela abe komi na ye ko wa sujudi ke kuraye de ni ko ini braji awa ko ni ya fo ka salli fanala no be kelenya ko ka yahudiyawu ani nasara ko fo ka sallila ko ajunubu ka jugu ka teme mugomi na ye dolomi ni ya fo ka teme mugomi na ye jene yake ni ya fo kata do dolomi nano ko ini cheni braji jene yake len ko fi awulile ka fo ini cheni braji de bul qaymu ko dakadila o kanno ka teme ni yahudiya ka feti min fule nasaro ka feti min fule kufo wala ika jene yake la fore ka dolomi na fode ko junubu yere kan no ka teme ka yahudani nasara fo ka sallula ahkam ahli dimma donc do fana nu wulila jamana wu kono u do wu dambe kata doni fana ma ko nun ko sugu nunu munu fule ninye ko nunu nye ladana kode ko feti ko kunute bato ko e ko ladana kodo Sheikh Muhammad ibn Ibrahim akwa kam majmu fatawa jiju sabana kono ako ewa ali ayyadu kulluha min al ibadati ako feti be ko abede togo ko bato ko feti be feti uye bato ko ude ko abede togo ko bato odi ato
أنا أبي داود كنو أني أنس رضي الله عنه قال قدم الرسول صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هاجان يومان قالوا كنا نلعب فيهما في الجاهلية فقال صلى الله عليه وسلم إن الله أبدلكم بهما يومين خيرا منهما عيد الفطر عيد الأضحى وعيد الفطر ودي أتوانا كافو وسلكو فيتي منو فلن يكوبتو كودو لادنا كوته أنا بن مالك كحديث أبي داود كنو حديث من وصحه الألباني شيخ الألباني الله صحة كوتشيدن نالي مدينة كوا ياسر دون فلا بمدينة كوبولو ni o don fula nana o be tilonke ke den fula yin kono be ni sonja o cide nyu nyininka akon nin don fula min baw bolo sa nyelema nu nana be ni sonja abe tilonke ku kono mundo aw ko cide nin don fula ye don fula de depuis an ka jahiliya la don fula de nu nana be tilonke ke u kono awa cide ko ako ala yen nin don fula falawuye don fula wareye min kawsa nin don fula ye lahiya kantige salli ani sungalo salli wode fale la ye nin don fula bila ala yu fala ye don fula ware min kawsa nin don fula ye lahiya kantige salli ani sungalo salli wala tatabaddalu alqabisa bitayyib silamu akanata ewa fenyuma akanata fale fenjuguna min dira awma salli minye wallahi ya kantige salli ani minye sungalo salli nununde ye salli fulay munun kanyi akana to fali salli juguma salli munun tolilendo minye yahudani nasara ka salluwe wala tatabaddalu qabisan bitayyibi akana ta fenyuma akana ta fali fenjugula aw ka sallu de fenyuma wiye salli saba wode be silamaw bolo la ya kantige salli ani minye sungalo salli ani dogokun salli jumado nununde au ka fetuna ka domba uyembalimaw nununde kausa jia fembeye akanata nunun fale fen tirolewma fen munun tolilendo yahudani nasara ka fetunu ka salli ambe ala deli ala ka silamaw kunu ala ka hakliman de silamaw mambalimaw sino dugu koloka silamaw bella halaminna ni mugo min be qur'ana do ka famu ibe ciden ka hadisa do ka famu ka silamu kala hajal ladje dugu kolo ka hinnabi mina ambela dele alu ko ka dina famu dima barakallahu li wa lakum fil qur'ani li hakim wa nafani wa iyyakum bima fi min al dhikri li hakim aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimin min kulli dhanbi wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال تعالى لكل جالنا منكم شريعة ومنهاجا بل من نفيت منو فلنيني إبه ولي كلا جغو دو كامي بس كتشيدا نيو فنافواني أقول دوات ولا أبواب جهنم من أجابهم إليه قجفوه فيها تيدنكو من أجابهم إليه قجفوه فيها تيدنكو وللك لو دوبي قولوا بجهنم الدين الدادلة من أجابهم إليها قجفوه فيها نوبي وللك كتا جهنم ما وبي وللك كتا من أيو جابي دروبي في جهنم كونو awa jinya falendo wolili kala jugu fanama obu kanto ko ewa tarantete isa ka bangeli yawa ko amban ka ciden ka bangali ke chogomi ko anka isa fana ka bangali ko chogo kelena ko la nufarriqu bayna ahadin min rusulihi ko ante ciden bo cidenna iye galontige ede ye ciden yere bo cidenna anka ke yere eye ciden ka bangali feti iye isa ka bangali feti est-ce que iye nuhu ka bangali feti est-ce que iye ibrahima ka bangali feti ke
est-ce que Musa ka bangali fetike est-ce que Luta ka bangali fetike yere de ye ciden bo ciden na folo ka soro ye kuma min fo ye ngalonde fofana konte ciden bo ciden na de ciden bo ciden na mena tele afulana Muhammadu ta me ciden ka maulidi mi ya ke obe ciden ka dina kono folo ota kono filibanti bidiya mugo filila de ye bidiya maulidi do dina kono ata kono sheba uma ke tabina uma ke tabina uma ke filibanti de ya do kono afulana eska tarante be isaka dina kono tarante te isaka dina kono ta kerece doni ke bawo yere nyinen ka ni te pen kalama ta kafiru doni ke bawo yere nyinen ka tarante te isaka dina do ya ta kono isa ta tarante do ama do ka dina kono awu nyogo na wu islam ya dina tinya to mi de ke do de do nan nasara ya fanala ka yere ken nasara ye ka tarante do nasara dina kono puru kan nasara ka dina tinya wu bolo awu nyogo na dina tinya na wude wode ye tarante do nasara fana ka dina kulate janko inafo ko isa ka sariya do kwante ciden bo ciden maulidi te ciden ka dina kono tarante fana te isa ka dina kono tarante te nasara dina yere kono asoriya ka do akono de atako ambi ejabin nina ibi ka filibanti ala o kofe aka soro yere tarante yere ye isa ka sariya doye me an ka sariya yambali an kana fete la nufarriqu bayna ahadin min rusulihi wa yalli man yurode an dalen be ciden bela alli man ni ciden be ye me sariya wula an bitu an ka ciden de ka sariya ko nani ciden min ka sariya be na yoromi an be barake nay na ye ciden min ka sariya soso yoromi an ka sariya de sariya be touché wodi ato la ko qur'ana kono li kulli jalina minkum shir'atu min haja ako ciden cide be ne ala ne sariya wudo de dima ni ciden wore tekkelenya ola ani tabolo wudo ciden ko sariya wudo tekkelenya ciden kele na damana sariya wudero o beye kelenya tawhidi de da ala kelemto kabato beye kelenya ola me sariya u ka sariya bole be nyogon koro u ye nyogon touché de fo an ka sariya nana be touché wala harina ya soro tarante be isa ka dina kono an ka sariya balala antake ye kuma min fongalo ala manya mariya ko nan ye ciden ta min ke an ka isa fana take o chogola ni wa isa ka sariya minne an ka sariya ya nyogonta ube isa ka sariya min an ka sariya ya sabatan bode ke me isa ka sariya minna an ka sariya ma sabatan ta te janko tarance ta ka sariya kuno ka dinate ata doire donc aya yere kolosi ni woleli kila juguna nyogonon ka kuma uma aka yere kolosuma donc mbalima mbe min fawye nin tarantie akana faran nasarawu ka sanyele mawne tarante fetilo ni foye akana faruka ni nisonjaye akana faruka ni dumuni tobiye akana faruka ni kado diliye hari nuye kado mindi au matarante de kama uye dumuni mindi au matarante kama aya sage haramu yara kamina akasilam ya sariala haramu yara kamina kadu atebe auye kado dira uma nouvelle kama tarante kama ka fetu kama haramu yara ko kado mina haramu yara ko ka dumunu du akana faruka akanu fo akanu sambe aka kote ayuka koto bolo atate aya toye aka yere kolosoma ambe ala deli ala ka famu di islamawma ala ku kadina famu duma rabbana atina fid dunya hasanatan fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اجعل الإسلام والمسلمين وأجل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.